Gospodine Neven, gospodine, imamo pitanja za vas. Možete li nam nešto reći kako vam je bilo večeras? Da li ste nešto... Gospodine, što mislite o današnjem događaju? A što da mislim? Mislim da ovo je jedno veliko sranje. I cijeli dan je u kurcu. A da ne govorim ovim debilima iz organizacije, koji bi ovim putem poslao u pizdu materiju. Klajem se da ovaj kreten iz organizacije nije jebao 91. Če je napravio ovakvu splačinu. Čekajte, gospodine, imamo još pitanja, možete li samo reći... Recite nam samo jednu stvar, kako se vam... Znači, niste zadovoljni s atmosferom? Ti mene se bavaš? Nisam, normalno da nisam. Znači jedini friend, odnosno debil, a ne friend, se izgubija 5 minuta nakon što smo došli ovdje. Svjetlo je bilo prejako, ima se kužilo da mi ni majica ne stoji kako treba. A muzici da ni ne govorim, pa što je ovo jebo? Procesi je glasniji. Ja sam navikao da kad žensko hoćeš nešto reći da je se treba nalipi na ovo. Ne da me se čuje kada sam na razglasu. Čekajte, imamo pitanje samo na ovu stranu, recite. Recite kako se osjećate sada, imate li ne... A kako ste zadovoljni s reakcijama na vaš pristup? A užas, a mogli ste i sami vidjeti. A spremija sam se za sve situacije, ima sam toliko dobrih uleta. Došao sam s Mercedes. Nije da je frendova, ali nema veze. Znači, rođen spreman, ali ne. Bolje bi prošao samostalno. Dobro, gospodine, čekajte. Kako je vaša nepogrešiva priča doživjela neuspjeh? Da li to možete komentirati? A što bi ti da komentiram? Znači, imam tu jednu spiku, eli, koja mi uvijek osigura broj mobitela. Sad ja pričam ženskama i u toj priči to otvaram vrata Fortuna i prekine me ženska gori. Kaj misliš na lesu? A koja les? Slušaj vam. Nastavim priča, prekine me ova druga gori. Ma kaži bre kakve da te ceo svijet razume. Normalno, propade mi spika. A dobro, gospodine, kako mislite što su one momene? Pa recite nam malo detaljnije, o čemu se radi. Da li imate osjećaj da vas je netko sabotirao? Što su me nego sabotirali? Znači, internet me je sjeba. Sam pokazivao jednoj maloj kako benčam 80 kila, jeli? I počeo je mobitel štekati i ispale kada se trza. Govori mi ova mala da li meni treba pomoć sa dizajnom. Meni. Ova druga govori da se bodem s dečkima u teretanu. Ubodem li te ja, Bog ti neće pomoći. A o piću da ni ne govorim, znači totalno razvodnjeno. A križne ribe su ribe koje ne trebaju. Možete li se malo ogledati, recite nam, morate nam razjasniti tu neke situacije, kako vam je bilo? Da li sad mislite promijeniti pristup? Ko, ja? Ti prilipi jednu pristupnu, pa još malo paziti što pitaš. A da sam stavio sliku pasa na Tinderu, bolje bi prošao. Pa dobro, recite malo detaljnije, kako ste stavili sliku na Tinderu, pa recite, imate li još danas, možete se malo... Neven, znači li to da odustajete? Kao prvo, ja sam za tebe gospodin Neven. A kao drugo, vidim da su dvije male došle, ali ono bića da me ne pobignu. Smo gotovi ovdje onda? A ne recite, Ajde, Bog! a imamo još pitanje, nemojte vratite se, nemojte gospodine Neven. Pozdrav ekipa, lajkajte, šerajte, subscribeajte, sve nam to jako puno znači da možemo i dalje raditi kratke filmove i vas uveseljavati. Pozdrav!